mdala ijaha selifikile kade sihleli la sicela nje ukuchasise kahle ukuchaza indaba njengoba injalo lelana langa lenduna enzacela ukuthi udaba lo ngoba ngolomdeni silungise singumdeni namhlanje siyafisa ukuthi bonke abantu khona apha emdenini bazi ukuthi iqiniso lihamba kanjani kwenze inhlaba jaha khumisana umlotha ngemva kwesikhathi eside bengasazwani ngalezi inkulumo nalezi indaba ezenzakala ngoba unozazi kathi sicela nje ubeke obani kathi induna lela ngisithi sibe sizohlangana singumdeni ayithe khona kubuye kuzokhuluma mina Antsho sibizene khona apha nje umdeni konkiwani ukuthi kuzokhuluma lapho umunye lo muntu nomlando ukuthi ephendule like liyekela lokuhluphana la ngithi mina kwathini thini indaba le asithi sonke esiyaziyo ukuthi umfana kaBhobhojane kaLanzalo kusamele lichaze kabanzi lapha dadewethu ake lichaze kabanzi ukuthi yini eyenzakalayo sisiyakwazi lo marukazana wakhe wona pha bazi kahle ngiyofanele chaza ukuthi kade kungani kusenzakala ngalendlela kathezi kufanele chaze nangu ungena la ephuma engene la ephuma eqasa ukubala izikhala zejesi chaza sisi awu dade phela yathayeka sikathayeki lo ukwenza njani into okwenziwe yedwa konke into ayenzezo hayi kule nkingo sisi mntanami uyihlokazi lo unakasizwe kulesenzo asenzayo esabangela ukuthi wena ungatholi inzalo wathatha umthwalo omzacobomvu wawuletha kwenhliziyo ngoba ubona ukuthi kwenhliziyo kule notho kulokudla lokho mntanami yikho kwabangela ukuthi ungabe lenzalo wena uyakwazi uhlokazi lo dade bekungasuthi umdala benza mhlantala ngempama usisi uvele zene izindaba zona ezuzazi kahle uyambona nje lobe ekhuluma akafuni ukuthi echaze indaba ulesazele esikhulu kakhulu kutsho khona ukuthi kuliqiniso ukuthi lwamfana lwana wangena engutsheni nalonkosikazi walelijaha leli uphethe imazanga uphethe yini lo hayi uyamazi hayi yabona singabo kwesona hlahla uyakwazi indaba zakho hayi hlala phansi jakhelibazi hlala phansi jakhelibazi yazo vele sidumbi indaba zakho uyavuka athesa abantwana bayalo uyavuka hayi maselukuza usenza umafavuke njengedabana umlomo kulingiswa umlomo bafana hayi lenduku ngavuka chaza abantwana iqiniso hayi ayikho le uma lapho lapha la mafavuke la yaze lilimazane la lilimazane la ngavuka ubone igazi la bantu abantu konkiwani lingalwi uyalala la wena abafana belimazane ngenzeni akhulule ngapha lingalwi impi yesithutha ezilwa ziphosela nenyoka ephilayo lingalwi impi yesithutha zona ezilwa impi ziphosela nenyoka ephilayo isintu sethu sihle kakhulu bantu abantu ubabule BP kathesi ifuna ukubonana kanti okwamanje siphakamiseni isitsho sabadala esithi okulemponto akufihle emkodleni jaha sokwenzakele thumba nanti selidubukile lithini ngalo kwamanje baba bazenza uzanga vele change of ihlumpini chaza iqiniso lalela lapha jaha lalela lapha jaha iplate jaha na ndingapha yimbo bazi belimazana abafana laba mntana lalela nkiwani uvula amehlo jaha ngokuvula amehlo ngiyabona nje nakuwe kumnyama lapha ebusweni benkawu awuboni lutho uma usazi isinto sakho jaha uzovumelana nami lethi ngizokusho lapho lethi lapha sagila lezo uyangizwa jaha umunye la ungizwisisa kahle uyabona umzawa wakho usibonisa uyambona lo mzawa wakho uNkulunkulu akuyena umzawa wami lo zawakho man umuntu kalahlwa ngabakiwa yini ube nelungelo umzawa wakho lo ukubana angene unkosikazi wakho lo uMasombo uma wena suthe wasondela wabizwa inkosi ekubizela kwelamatho uyangizwa jaha naye uyihlokazi lo unakasizwini ube nelungelo lokuthi uyathatha umntwana ozalwa ngumne wabo lo amenza umthanyelo emzini wakhe umebona igazi lakhe ubana selinqumile liyangizwa kahle majaha
isenzo esenziwe ngunakasizwile kasisibi neze uma lisazi isintu jaha liyangizwisisa kahle bekuthi maye sebona ukubana igazi lakhe selinqumile athatha umntana omne wabo amenza umthanyelo ukwenza ukuthi umkhwenyana angakhiphe ezinye inkoma eganga futhi imizi yabantu athathe omunye umuntu amlethe lapha ekhaya niyakhumbula ukubana inkomo seligugu phakathi nakwayena le ndawo ngikuba bomanzi kungakho ke isenzo sakhe besingesokukuqinisela umuzi uyangizwa kahle engasenzanga leso senzo albani umuzi wakho kade wachitheka masombuka lo wahamba noma wayoganga nabantu bezizwe uyangizwa kahle jaha ehlisa kodla ehlisa yahlukumeza umuntu omdala man hayi hliziyo hayakwazi into nje embi enzwe umntana mina akasizwile lo usuke wathatha lo umntana wakhe lo watangene kunkosikazi kajaha lo emazi ukuthi naye lo uliveza ndlebe akazalwa lapha ekhaya indaba zakhe yizo edume ngazo namhlanje ngizoke ngithi ukulitshela lingilalelisise kahle lizwe le ndaba engizolitshela yona izolixazululela yonke lembethu mehlwane eliphakathi kwayo namhlanje uyangizwa jaha ungilalelisise kahle endulo besinesiko isiko lesikhalangeni bekuthi ujaha uma ezoshada unkosikazi ubeqale ngene engutsheni loyise silokuzwa ukukhulunywa impela khona lokho liyakuzwa majaha kwakusenzelwani lokho ngibani ongangichazela ukubana kwakusenzelwani lokho manje mina khulisa entito ukuthi esikhalangeni kanjani bekulisiko lesikhalanga jaha belingekho kithi lapha komthwakazi ngitshela ngesiko lesikhalanga ulalela uzuvula indlebe zakho uyangizwa kahle jaha bekuthi ujaha maye ezothatha unkosikazi ujaha lo athathwa thunywa komalumakhe lapha azehamba khona ngenyawo insuku ezimba-7 ubaba sale ngene emacansini bayiziko lothando lomakoti lokho bekusenzela ukubana uma umakoti lo ufuna ukuhlolwa kubonakale ukubana uyintshudula noma bathi umfana uthethe igabha nje elingelalutho noma kusenzela ukubana kwazakala ukuthi umakoti lo akazanga nemkhuhlane ethelelwana ngokocansini manje bekuthi mayisibonakala ukuthi yebo mhlawumbe kunomkhuhlane kakhulu ingulamakho lisayigula ingulamakho abafana manje bisibamba phela uyabamba baba abe siyathatha ke okuyimithinyana ngoba uyazi yena ngoba umuntu abe sehlanganisa useselapha umakoti okay aze laphe naye ukwenzela ukuthi umfana mayefika athola izinto zonke sezilungile ngiyangizwisisa kahle majaha asizwa wakulisiko elaligcina imizi yethu kulisiko elalisenza sihlale ngokuthula kodwa ke into eliphutha eyayenzakalayo kwathi mase kusiza laba abamhlophe ondlebe ezikhanyilanga beza lenkolo yabo yesiKristu eyokukhuleka bafika ke sebeneBhayibheli alisasivumela ukuba sibe lamakhosikazi amabili yilo selisiphilisa okwakathesi sesiphila ngaphansi kwayo lento salahla amasiko ethu ayesilamulela entweni ezifana nalezi kuthe makunjalo ke kwafika lalaba bezempila kahle bathi umuntu umfena libe lenkosikazi eyodwa ngoba sekulemkhuhlane eminingi ekhona namhlanje umuntu sesesaba ukungena umfazi womfowabo ayezwakala umuntu omdala themba lamajaha lalela yezwa ukuthi akuqali ngabo njalo ngabe ihlazo ngoba singumdeni yebo kunjalo jaha umntana wakhe loyana kusafana lokuthi ngowakhe lo ngoba kusegumene lodwa namhlanje ke kodwa jaha sesisesaba phela imvukuzane yesibeletho uyayibona izifo lezi sezigcwele izifo sezigcwele umhlaba wonke le sekulale isandulela sengculazi HIV bathi HIV HIV yiyo leyo jaha uyayazi HIV yizwe izinto esezisivimba ukuthi singabe sisazenza lezo zinto kodwa nje kungenjalo bey right kakhulu into esengiyifuna nje
ngiyothi ngiyolala ngishiya kunje ngeke ngilale kahle bengifisa ukubana laba bafana laba bababili laba abazukulu bami bathelela namanzi bazwane ngizwa amajaha leli gazi linye ayokuthina amadlozi uma ngishiya kumahlayana umndeni uchithe kunje woza lapha jaha sondela sukuma nawo sukuma ndapha majaha mthelela amanzi ezandleni lilusiko lolengilwenzayo lokubana baxolelane laba bantu ye nikeze naye lingasala selisenzo kwamakhandeni laqinile ngibonisile indlela majaha le ndaba namhlanje iyaphela sala ngolibanaleza babananisa izandla laba siyakini bantwana Mira más claro. Rapido, vacina. Malum, tu peux bien attendre. Malum, tu peux bien attendre injection de rapido vaccine. Par exemple, quoi, malum? Sama terus, ini sama obs. Soalnya. Malum, ya bro. Malum. Masuk. Malum. Ini sudah kecuali. Iwan. Kol, mana? Kahli pel. Malu kahli. Kahli nes. Kahli tu hotel lo. One 628. Fight. Rabies vaccine. I will. Man, somebody more. Rabies vaccine. You have to eat that. Man. Look, man, what about? Right. So sinamhlabile rabies vaccine, simdress izilonda zakhe. Simfake ama-fluids. Uzaba right. Awulanto. Kuleka. Malum. This is Billy. This is Billy, man. This is Billy.
Hello. Mana ikuthengile ukudla phuma. Njengobana dokotela nje umuntu umbona elwisana lengwe nje ezowela esibhedlela bengivele ngisiza khona lapha bengilesicelo dokotela ngihlala labantwana lapha ekhaya nginezinsolo zokuthi abo bantwana abona abami sengingako siyazi bangitshela into efanayo so bekungela yini indlela elingangenzela ukuthi kumbe imtshina kumbe loba yini ukuthi ukwazi ukubona ukuthi abantwana ngempela asobana engakuxwayisa khona ikhona i-test eyenziwayo kuthiwa yi-DNA test. I-test leyi lapho kuyaba kuhlola ukuthi ungabe wena labantwana abalizalana njani, ungabe kukhona yini ubuhlobo phakathi kwakho labantwana emulini yakho yena le. Ngaleyo ndlela i-test leyi yenziwa koBulawayo. Njalo futhi ithatha amaviki amane ukuze kuphume impumela yama-results azasikhombisa ukuthi wena labantwana ungabe uhlobana njani. Njalo ngizacela ukuthi ngihlole igciwane le-HIV ngoba kungumkhuba wonke umuntu ukuthi nxa elalisiwe ehlolwe izinto eziningi ezijiyene. Ungayenza dokotela kodwa angisiyo umuntu lo wabantu bangomama. Kodwa ungakhululekile yini ukuthi ngihlole? Hayi angilamguqo. Uyahlaba. Ngiyakuhlaba emunweni nje kancane. Ngiyakuhlaba emunweni nje kancane nje kawonke-wani. Wabafuna ukuhlaba kancane. Ngiyakuhlaba kancane. Kawonke-wani ngiyakuhlaba kancane nje nansi into ukuhlaba into encane nje ngiyahlaba kancane nje emunweni. Okwesikhathi esincane. Ngingaqonga umuntu ngiyalazi mina. Hey. Kodwa angidala vele igciwane angisho umuntu. Khathi siyabe silithatha so makungenzeka ukuthi lelo gciwane ngiyalibanjwa kumele ngenze. Ngizakuchazisela kwakunjani. Igciwane leli makuthi litholakele emzimbeni wakho siyabe sokuxwayisa ukuthi kuhle uthathe ama-ARVs. Ama-ARVs ngamaphilisi anathwa impilo yakho yonke. Ayisho amaphilisi lawa alwisana negciwane le-HIV emzimbeni wakho. Nxa usithi anathwa kwempilo yami yonke ukuthi ukuthi nxa ukuthi igciwane litholakele emzimbeni sowuzamela amaphilisi lawa wanatha impilo yakho yonke kanye ngelanga ngesikhathi esifana nayo. Bakunkiwane singachithi isikhathi esiningi asiphumile ama-results akho lapho achaza ukuthi igciwane le-HIV litholakele emzimbeni wakho. Achaza ukuthi igciwane litholakele emzimbeni wakho. Ngaleyo ndlela sokuqathile ukuthi kuhle uqale vele uhlelo ngokuphazima kweso. Dokotela ngicela ungenzele lokho okwabantwana asime ngokwakho lokho. Ungabe kulombuzo mayelana legciwane le-HIV? Hayi akunanto engiyibuzayo ngilagciwane. Akunanto engiyibuzayo. Imqondweni alina abantu besilungu ukuthi ngifuna ukusigulisa sonke angilagciwane.
igciwane leli litholakala Dokotela angilagciwane sengikhulumile. Ngicela ungenzele lokhena kwabantwana. Ngicela ungenzele kwabantwana. Ngicela usuke lapho lamagabha akho. Bawonke Ngicela usuke dokotela. Ngicela ujama. Ngizabe ngizokubona ngemva kwemizuzu eyisithupha. Ngicela ukuthi kube ucabanga ngalokho esengikutshele khona. Ngicela uhambe. Okuyinkosi ukutholakele futhi kuwe. Ngicela uhambe. Njengoba sengichazile ukuthi angilagciwane. Kuqakathekile ukuthi uhle uqalise uhlelo ngokuphazima kweso. Asonqa sithi uhlelo ukuchaza ukuthi lawo maphilisi ade ukhuluma ngawo. Amaphilisi ade ngikhuluma ngawo la. Yiwo amaphilisi alisana igciwane emzimbeni. Dokotela ukuqala ngifile ngila phansi. Ngifile ngokondla abantwana abangasobami la usungiyelekelela ngemikhuhlane yakho le eminye le. Usize emhlabeni abantu abanumona bangithathela abazali bami. Usize emhlabeni abantu abanumona bangithathela abazali bami. Abantu abanumona umuntu omfazi uyatshonela ukulala kathona mntwana lawo. Kanti iqolo ngiyavuma nje wangivukela ukukhotha abantu. Iqolo lani izalukazi eyawethu asangconyane. Livuka njani kanyazini? Mayavuka siyabuza kulinda. Hayi savuka. Lokuwama seziwamile indumba. Kambe shwa yini? Let's do it into ngene kade induba zimazi ke manje lapha ngithana nazo. Ungcono kuzaba lokuza inkobe enyanga. Manje okubuhlungu ukuthi lo muntu kakhulu ukuthi umuntu epheke inkobe kodwa. Sebe siqhathisa kodwa sikhangisa kodwa simuza kathi sina ukuthi hayi dlalela lapha. Kunje kuze kube nje khona apha ngithi ngasesijali ukuthi singadala amahewu. Lo nyaka sasela bona amahewu angikhona. Lo nyaka abe ngekho. Awakho seqala ukuthi Kanti ubona ngithutha njengani phakamisa amaphaphu. Kanti ufana nofikela tshela ukuthi lo umza wakho ngiyasho yini mapela. Umkakho kanti wena ukwazi ukuthi umkakho ulimephi? Ivumelela ngaphi yini? Elinyazwa yimbi kanti ungambuza umbuzo njalo angithi umbuzo lo kumele ukuthi ngani yimi ngibuza kude. Yena wevele sengaphezeli ngenzela yindlu khona lapho nje. La kumenze kodwa ngabe siyamqhuma inyawo lezi. Khathi yenze njani wena mntwana? Ngikhuluma indaba engaka wena ukhuluma into engazwakali. Kathi wena umkakho vele ukwazi ukuthi ulimele kathi umcine nini? Uphume ekhaya ngakuvalelisanga. Umpilo kolomuzi wakazi. Leke vele mina ngenjengomkeni phela mina vela ngitamazi. Impona nje ephuma engena nje ayibhiye nje impilo sesiyiphila kona lo muzi lokho kunye vela ngikwazi lokuthi uvela ungaphi vele bekungakwazi ukuthi gakho vela ngibonanga.
amagama lawa akhulumayo nganabuhlungu wena mntwana kodwa into yakho kayizwisiseki kulo mntwana omunye wakhohle walihlala la evuka la bethi umbone ephume ngene babakazi engubona la phakathi kwetshele imbokodo lapho kolumuzi ayikuhlala isibindi kodwa lapha ukhanya nje abantu abami kuphela sekungani zabalamanga akawukhanyi ntsho lokuthi ngutshela indaba engakho ukuthi imana yenza thini kanti wavele lokuthi ngwaba vele sengenze ngasakwazi ukuthi vele kulobaba kona lo muzi umuntu ongena ephuma kodwa lokuthi kakho vele angibonanga lokuthi yabephumile vele ngabe ngakwazi kathi kusuka kuyale ngaphi indlela engabuza njengoba lalisazi vele khona into indaba yenu nale akule vele yalisiba ngayona le indaba yami ubothi nxa uzaphakamisa umuntu ukhomba omunye ukhangelele eminye ukuthi ikhomba abantu wena ngewethu uyindaba ungalandaba layo khathi sawakha yathi lami kathi ngizondwa nami kumele lihlale phela lizwelana kulabantu abangazwelaniyo kunje kutshela kulimala komunye kawushwakala ukuthi uthini kathi wayenze njani namntwanyana ngasuka kodwa abantu abamukela abalimele umuntu omdala indoda endala kambe ngabaze ephuma ihambi ngalabalisa hayi into zakho la lezi unganazishwakala uyazi ukubukela ama-DP lawo bona yini khona lapho hayi DP ngiyayibona kunje khonapha lanxa ungifake endabeni zakho wena mntwana angithi athi ngiyakwazi alikwazi kathi indaba le yini kanye umnikazi wayo iyakhulunywa sibili umntwana omnewethu kade kuyamukela ukuthi ehlale lalaba nabo abanye abashwayo ukuthi bazivelela ngaphi abakazoyina unkulumo kathi nasela lihambeni likomzacobo khona kade hayi ngamanje mntwana uvela vela omunye ngiyazwe inyamazana ngitsho ngathi ngowakwena umntwana ngowakwini abantu abarayithi siyazela nje indimba labantu abanolonyaka nazubulayo i-DP zakhe lezi lokubhidisha umuntu omdala ongakani uyavele siyangaphi asambona bakhe lalele mina ezokuthi usiphele sekuseni uziphumulele mina